Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya India chuan COVID-19 do konga hlotlin naro pui tak changin vaccine dose viable se za chuanga peta a hedin mun thlang thei tur thok tu doctor nurse le matonga thok tu te ba ka mi pui vaccine la zong te All India Radio chuan zan che be buk chewa heti rol hian Shrileng ala re lo wangin ngai thatu te film crew somza turin kan ngen chewani sarkar lai pui November ni thuma tang ni samthum thlenga vaccine chakjoka pek run pui mega vaccination drive akal pui meka vaccine la thei chuan lo la vek turin kan ngen chewani sakhon pui lo thleng tura mai tum na fu midang nei lo kut de mai ti fai te lo ngai pui mo zelang cheu COVID-19 kai hnuai hria du nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari paret bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te bek po thei rengani tuna chuan Chanchinthar long athak chun zomang tukena COVID-19 tin munhria thar bera shikai zali somni pathum mu chua tharani SEDP Industrial Development Board Vice Chairman Pusiram Hluna MLA Hlui Chuni Zan Khan athia voina vui ani ang Union Home Minister Amit Shah chuan Nimin Khan Manipura Rani Gadinliu Tribal Freedom Fighters Museum dinna tulung phum phum Nimin Khan President Ramat Kovind chuan sipai hoisin choimoina Rashtrapati Bhavana asem tuk ina COVID-19 tin munhria thar bera mi zali somni pathumin an kai ti mu chu ani a sample test jong zat sangli zakwa sompali jinga za pariat point paruk pakhat an positive ani tundin huna shikai to jong hi noi khat singthum sang hi zathum somni ani a noi khat sing hi sang sari za somni paruk enkol damani to enkol lai mek hi sangli za sari sompanga ni in mi zali somsari pakwenan thi pui to ani RT-PCR test zinga positive somthum pasari mu chuani a rapid antigen test panga COVID-19 positive mu chua zathum som pasarin oma truna test zinga somruk pathuman positive a FIA positive paruk anam bokani mishing sang khat zela positive mu chu to za thi za som ni ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nu chan to za thi somli pathum anga chut ani Governor Hari Babu Kambam Patian Nimin Khan MHP Shuai tu te Churas Bhavan akoma MHP Malak na tele Mizoram tan thilpoi mo zolte an soi ho MHP Shuai tu te chuan ramre boina chungchang Assam lamin status kon bo chiat thu te Governor po athaina zona central sarkar dor tura andu thu te an thrila Mizorama Myanmar kan sang tam tak anom mek thu te soin heng ral kan te ta na an thaina zona lon chuan an kalpui mek te po an thrilani MHP Shuai tu te chuan refugee camp pa tui thiang hlim mamon asan thu te eile in tlacham anom mek thu te camp chunga in bol le in thiana mu mal om lo wanga hrisel atan thil puya thlen thei thu te an soini Governor chuna theina zona refugee te dinmun khongai thlak tak hre thiam puya ma lak sak turin angen bokani meeting a hen MHP Shuai tu te hi president piti lalthang puin a howani Catholic Kaushan Aizawl Diocese Bishop Most Reverend Stephen Rotlonga po Nimin Khan Governor Hari Babu Kampati na Hian Ras Bhavan anin koma Mizoram in Del Bolna Kaushan pai mo anate tranpui ngai te tranpui na konga tele tun naya COVID-19 tripui leng kara Kaushan rong bolna te Governor hi ashilani Governor chuan Kaushan hmalang te chu State Central Sarkar hmalang na thlop chunga kalpui ni thina ashia thu soin Kaushan te chunga lom thu soya Sarkar policy la scheme sang mi pui te shildar konga Natura adu thu bishop hi ashil bok ani SEDP Industrial Development Board Vice Chairman Pusiram Hluna MLA Hlui Chuni Zan Khan athia kumsam sari palia upa ani Pusiram Hluna hi Aizawl Ebenezer Hospital nana sang awangin en colony a nizan dare lemini somli Khan athi ani Pusiram Hluna hi Environment and Forest Department Chief Conservator of Forest a pension nu in kumsang hi priat MLA Thana Khan Long Clay West biala thantlin ani a voin choma darsom pakhata BCM City Church Hall thana nei ani anga darsom panhia BCM City Church Aizawl bungkon tlang venga vui ani ang Aizawl Municipal Corporation huam chungal gol council paruka in than hun turatan December ni som progruat ani thuni min khan State Election Commission chona puanga hemirwal hian Autonomous District Council pathuma VC in than thana turate vote thak ani bokang MC huam chunga hian lai puitlang Zema bok am veng tui thiang Republic le veng noi local council member te bora la wangte veng danga pasal nei le MC councilor thantlin te awangin an hmunrok hi no kha ani dona line autonomous district council huam chunga VC pali mual buel darnam tlang lungpher south le vombuk chu ate in than thatani anga chakma autonomous district council huam chunga chuan VC paruk borapan suri 2 ajasora 2 new jagnasuri 1 samuk sora parva 4 le Kamla Nagar VC ate in than that ani ang
Maro Autonomous District Council Noya Village Council Pasari Council Vai Nautla Amobu Cho Sai Si Tipa V2 Zainole Kopaya Village Council Members on Panit Hanani Bokang Hen Thana Chu Tumde Tan Nimina Trangkhan Ming Thelu Chan Theni Ni Somni Pakot Theng Hun Honani Anga Ni Somthuma An Ming Thelu Endikani Anga December Ni Theng In Nuk Dog Du Tan Hun Honani Ang December Ni Som Prugzing Dar Seri Rang Tai Dar Li Theng Vote Thak Hun Honani Anga Vote Thak Zovele Vote Ta Te Chir Ngal Tur Ani By-election puan ani awang hian Nimina Trangkhan heng in thanna tur hmuna te hiam Model Code of Conduct man tran ngal ani Nimin Khan Aizawl District Level Task Group on COVID-19 Chun Chairman DC Dr. Shezoli Ral Tikai Shoi Nan Chukhoma Aizawl District Chunga Tun Thachunga Shikai Dan Positivity Rate Chu Za Som Pakhat Point Paruk Panhini In Alan Hiam Vakshan Noti DC Chuan Soya Sikule Camping Center Chen Khata Positive Engamazat Mu Chu Ani Chu Poyati Thule An Mani Viltu Medical Team Dr. Le Nurse Te Chuan Engtiklai Point Uluk Takin Anthi Thaireng Thu Soyani Nimana meeting a hian Zaile Roi The Jungchang Po Soi Honi Pathian Bekin Khoma Zaile Christmas Le Kum Tharlo Om Tura Roi The Dule Dulo Survey Ne Ni LLTF 10 An Veng Sunga Koshan Shang Teron Chungin Report Siama Local Council Sombret Pathuma Chungin Somnga Pathumin report an theluta heng report Zulzui an Soi Ho Nuwa Shikai Positivity Rate Chu Lahim Tonglo Anga Alana Wangin Film Result Cha Anti Pathian Begin Khomna Zai Chu Khabur na Siam Lovin Koshan Te Hna Ngen na Siam Ni Se Zale na Chuan Mo Phurna Keng Tel Ti Hriin Mipui Zongjong Te Poin Film Khur Turin Le All Mass Campaign Po Khau Takin Kalpui Sunjom Zel Ni Se Ti An Rel Ani Nimin Tuk Dar Kole Min Samthum Panga Vel Khan Aizawl Atanga Rabunga Mithi Vui Turakal Te Chuana Pickup Motor Chu Zong Tra Kon Bula Che Sola Helir The Chuang Mi Purukan Thia Mi Som Pakhatin Liaman Tuar Mithi Le Liam Tuar Te Hi Rabunga Lak Ngalan Ni Liam Tuar Zinga Mi Pare Te Chu Aizawl Referan Ni Din Hun Ngai Tu Omanam Nol Ni Thu Danani Aizawl Khuwa Hi In Som Sri Panga Vel Ni Nimin Chanu Khan Che Solam Huna Khozol DC Pusilal Chongke Male Official Dangten Kal Ngala Na Chan Teral Na Cheng Sang Thum Thawle Liam Tuar Te Tran Puina Tur Cheng Sang Khat Thau An Hlan Ba Ka Mithi Te Hi Mizo Dani Nan Ruang An Tuam Bok Ani Helo The Che Sola Thi Te Hi F Lal Dinga Kum Somnga Paruk Lal So Da Kum Somnga Pali Zalhiri Kum Somli Pasri Lal Rot Kimi Kum Somli Zonun Sang Kum Somli Pangale Damdoi Thlan Nuwa Thi Lal Buat Saite Anni Lok Sabha MP Pusila Rosanga Nimin Khan Aizawl BSNL Huntlo In General Manager Pu Arun Kumar Le Atho Pui Te An Koma Mizoram Chunga BSNL Noi In Biak Pona Lam Ti Thadan Tur Te An Soi Pui BSNL General Manager John 4G Call Thar An Nei Thuai Tur Thu Sein Hei Hian In Biak Pona Lam Ti That Tur Thu Le BSNL Hian FTTH Mang Tu Po Sangre Zathum Lai An Nei To Thu Soya Internet Ti Changklon Na Tura Bangladesh Atanga Internet Gateway Internet Traffic Free Po Na Zo To Chu Tu Na Hian En Chin Mek Ani Ti MP Chu Shil Bok Pusila Rosanga Chon BSNL Local Tanga Mizoram In Biak Mu Na Lam Ti Changtung Na Tura Mizoram BSNL Ho Tu Te Momo Te Chu An Hun Puilama Ho Tu Te Hna Thlensak Atum Thu Shila BSNL Atlona Hian Telecom Advisory Committee Member Puis Vanal Ron Le Pu HC Vanal Ro Te Nan Troi Om Ani Hemin Hu Hian MP Pusila Rosanga Chuan Assam Rifles DIG Brigadier Dick Vijay Singh Chu Komin Aizawl Atanga Assam Rifles Son Chua Dan Tur Tele Myanmar Nena In Rina Shula Assam Rifles Ho Te Na Tho Dan Te Asoi Pui Bok Ani Chanchinthar Hi All India Radio Aizawl Atanga Puan Ani Union Home Minister Amit Shah Chu Nimin Khan Manipura Rani Gaidin Liu Tribal Freedom Fighters Museum Din Na Tulung Phuma Phum Pusha Chuan British Obna Noya Atanga Zelena Sol Tu Tlang Mi Ro Pui Tak Tak Te Zana Hlana Thu Soin Rani Gaidin Liu Chuan Zelena Sol Konga Atholok Le Ti Soina Sul Nu Te Hria Rengani To Angati Nimana Museum Lung Phum Hi Imphal East Tamenglong District Chung Luangkau Khua Phumani Union Minister of Tribal Affairs Noya Din Tu Ni In Cheng Vai Bel Som Panga Sen Ani Ang Nimin Khan President Ramnath Kovind Chon Sipai Huai Chen Choi Moina Rashtrapati Bhavana Asem Nimina Choi Moina Han Zinga Hian Engineer Korami Sapar Prakash Jaidaf Athi Nuwa Kirti Chakra Hanani Jamin Kashmir Fir Fekte Beina Nuna Chan Ni In Anu In Choi Moina Hi Ayo Na Dongani He Baka Hian Major Vibhuti Shankar Dondial Chu Athi Nuwa Sauria Chakra Lanani Boka Major Dondial Hian Fir Fek Panga Ka Lumna Le Bom Cases Ani Laiman Na Anu Na Chana Anu Pui Lieutenant Nitika Kole Anu Soros Dondial Ten Choi Moina Hi Andon Sakani Nimina Choi Moina Han In Khoma Hian Prime Minister Narendra Modi Defence Minister Rajnath Singh Lok Sabha Speaker Om Birla Minister of State for Defence Ajay Badla Mi Poimo Dangte Antel Ani
Chanchinthar cherti top na tlang pui tukina COVID-19 din hunria tharbera shikai zali somni pathum mu chu ani SEDP Industrial Development Board Vice Chairman Pusiram Huna MLA Luichu Nizan Khan Thia Voina Vuyani Ang Union Home Minister Amit Shah chuan Nimin Khan Manipura Rani Gadinlu Tribal Freedom Fighters Museum Dinatu Lungphu Maphum Nimin Khan President Ramnath Kovind chuan Sipai Huaisen Choimoina Rashtrapati Bhavana Asem chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani